Montículo presentando su lanzamiento de Viñón. Alto y atravira pasaje gratis. Base por bola. Rumbo para primer corredor. Y Nazir Fernández es tercera base de equipo de Astros de Songo de Vintuma. Turno Borghi. Ahora presentando di banda, arriva Montículo, dopo il Vecchiacchi, corredor, con la primera, el lanzamiento de Viñón, corredor, tabay, tiro para segunda. E la quita, e payback, e la quita, out, Cantana secondi. E la duda den slide o no slide, e la bira passe base, in attack mensore, shortstop attack, para formi, Nostin Yamanika. Ta queda interceptana secondi, pa out numero 1. Pitcher da tomar algo de instrucción seca su primera base. Pajay. Deve retrocedere algo delante di pitch and plate di Montículo. Pitcher da là. Lanzamento da Vignometro a fo, balla te catch non domina. E la bolla è per me. Danke Babo que está siguiendo transmisión tanto en la página de Facebook de Extra Curaçao, pero también voy por seguirle en el canal de YouTube de Extra Curaçao. Rapta clase, lanzamiento de Viñón, un batazo de foul. Pa banda de primera, arriba da aquí. Y Nanta miremos ahora. Rap back arriba Montículo. Preparando el pitcher. No tiene corredor en la base. No se den bomb de inning número 1. Un panal de partido. Otro favor. Gis de net banda de no sé aquí. Rap. Preparando para subir back arriba Montículo. Algo alto ahí. Vivo for the Theodore Ballpark. Presentando a Rap con cara para home. Esto me enseñan que su catcher. Y está claro. El lanzamiento de Vinny Home. Swing de Machi. Ponche. Y ya está virado out número 2. Aquí den bomb de primera entrada. Pitcher de club. Preparando su lanzamiento de Vinny Home. Abajo de entero un piconazo. Catcher está logra aguantar su delante ahí. Y está bien back para de forma y bien. Cinta atrás y plato para continuación de partido. 2 out. Aquí den bomb de inning número 1. Un panal de partido. Equipo de Astros está ganando. Equipo de Cardinals. De partido que acaba de comenzar aquí en Theodore Ballpark. Público de mes, manera acostumbrada arriba evento non deportivo durante il dia, da praticamente miembro di famiglia di differenti giocatori che stanno partecipando nel vega che sta tomando lugar ora qui. Rap sul lanzamento di Viñón, abajo dentera di piconazo trove. Rap con ticchi difficoltà con il lanzamento nella fuori e turta risultando in terra e back arriba Montículo. Claro, el lanzamiento de Vinny Home. El resultado alto. Y te mira base por bola. Pa go sepa que va a ir primera. Corredor en primera hora con 2 outs. Y Van het Kruis también toma turno aquí. Leandri Van het Kruis
Tesson que também bate na continuação. Com o corredor na primeira base da vira para Dembandi preparar para de forma por cui da base corredor tabi. Un 4-5 stap in rap di banda ora. Sul lanzamento da Vignon. Strike and tie per me. Sarà un strike, 2 out, bomb di inning numero 1. Ivan het Krijs staat in Kadi Matteo. Rapta bisa no, ora siete bisa siete, claro. Preparando il pitcher, il lanzamento di Vignon, ma bow dentiere, balla da bella che caccia e ricorre, Gior, da aprovechar. E ta move by segunda. Arriva è wild pitch di pitcher. Rap. David rapt in 2 wild pitch. Cava, arriva su cuenta. Corredor na segunda over, 2 out. 1-1 conteo. Un batazo para shortstop de cueta, Atlanta con él. Su tiro para primera de un piconazo, vale da bella que primera base, corredor da corre Siki Home y es un di primera da corre vai segunda llega safe, segunda arriba un errore in tiro di shortstop di equipo di Cardinals. 2 panadas ora partido, equipo di Astros. Está ganando el equipo de Cardinals. A continuación, Roshanley Cabrera, el left fielder, del segundo turno para el equipo de Astros. Corredor en segunda tiempo de RPD. Mientras que el corredor en la segunda está derecha su camiseta. El pitcher de banda está claro. Preparando el lanzamiento de Vignon. Bola y di promedio. Un ball sin strike. Corredor viendo na segunda, rapta Birawak na segunda. Eta Bira stap sale fo e vai back cerca den direzione di corredor na segunda, per sa che ta Gis Daldo sta vai back cerca di base di segunda. E segunda base de som kota move algo di che cerca di base para cuidar, per move. Tempo a RPD. Ya batedor diretta back din Kadi bateador. 2 panadas, bomb di inning numero 1. El lanzamiento viene home. Abou. Bola. Transmisión de prueba for the Theodore Ballpark. Y può perseguirle tanto la página di Facebook di Extra Curaçao como también el canal di YouTube di Extra Curaçao. El lanzamiento alto. E da a bola numero 3. 3 bolas sin strike con 2 out. Aquí tem bomb di inning numero 1. Rap di banda, David Rapp e pitcher abrido para equipo di Cardinals. Sul lanzamento viene un strike di proveniente. 3-1 ora. 3 bolas, un strike para Cabrera, cuta el left fielder di equipo di Astros, cuta den Kadi Wate tomando turno. Roshanley Cabrera. Corredor abriendo la segunda, rapta clase, lanzamiento viene home, el resultado bow, strike. Número 2 para Cabrera aquí. Conteo completo, 3 bolas, 2 strike, team 2 out. Bomb de inning número 1, 2 panadas, equipo de Astros está ganando, equipo de Cardinals, el pitcher da clase, lanzamiento viene home, un batazo di foul, con la visione. Arriva da aquí, Gis, per me che vai per atrás. Aqui tem parque tio do sorbo, bo auto da para pa fo di cura. Ya bo un tiki sicurezza con favore da notiche. Un tiki sicurezza. 3-2, 3 bola e 2 strike, team 2 out. Bomb di inning numero 1, rapta claro un monticolo per equipo di Cardinals, sul lanzamento di Vignon, un batasso in direzione di Sander filtra corre bien dentro, tra che balla pega su di lanti, e corredor di secondo, ta doble tercera e facilmente ta nota aquí pa e di 3 carreras, con el hit pa center di Roshanley Cabrera, 3 panadas ahora.
Rápido em temporada aqui é coach, está saliendo para de forma e vai conversar com o pitcher para nos ver o que te passa aqui, se deve haver um cambio de pitcher, sim ou não. 3 panadas de partido de bomb de inning aqui, primeiro inning de Vega, coach para Colomba conversando com o terceiro infield aqui, donando su sermão, animando un tiki che cena e esta mesora de una indicación también al center fielder para Vivo Fe. È proprio salida di manager di equipo di Cardinals. Partido de continuar. Tem corredor na primeira, Roshandli Cabrera está na primeira e Shurandrek Inês, catcher di equipo di Astros. Tesongo da vinto un turno a ora. David Rapp, pitcher, arriva un ticolo e te vira check. E da classe il lanzamento minimo alto e adin. Pa voli per me. Un ball in strike. Pa Shurandrek Inês, catcher di equipo di Astros. Corredor está abriendo na primera. El tiro de vai primera. Nada particular. Balta, vai lá que primera base. É primeira base da Bula Kairi, o corredor e Nanta do Neme ora pa e Nanta do Ne e quando avisa e Empire di base con Lopez sta donando e corredor e di dos base. E coach la sale ora pa e bin dona un reclamo però da su primera base qua praticamente trompe cari giocatore sin che chance di promuovere teta è sunco a complico e la nos è fallo per lo che tratta e parte aqui e manager ora aqui e ela muove e ora i buy manager sta in conversazione con il Chief Empire per dare istruzione per lo che tratta e regola e chi cosa succede nanda va piando e sta in conversazione con il che tu buy però è obstruction di corridor quello che da conta e manager di Cardinals sta quella direzione back pa su dugout e stati un paio di mostramenti di non stanno a comprare precis Kiko e muove Sean in tavola corridor sta na seconda manager tem un ticchio problema ainda che desse Sean e sta vayendo back su dugout e manager sta vuole più un discussione tomando lugar che manager da Bolvini e da Bolvini va conversazione trove con il Chief Empire pendiente pa Waxi arriva messo un tema te a trove pa e parti aqui di reclamo tanto in partito da detenere e tipo di discussione assim che nota aiuta ma c'è quello che tratta le parti aqui va aqui che decisione deve avere Chief Empire deve consultare su Empire di base con Lopez arriva e decisione si dà in obstruzione sì o no quello che tratta è corridor con mesera vai seconda sì o no arriva e balla con e pitcher la tira per la prima base e con e sa che non può fare balla e balla vai te canto di dugout di parte primera di equipo di Cardinals e mesora e Empire di base a decretare obstruzione arriva e call e manager di equipo di Cardinals sta dando indicazione che buon sarà se intento poi vai seconda e poi nei momenti di obstruzione però praticamente tiro e trompecamento di prima base che corridor a tuo lugar di forma praticamente simultaneo
E essa é a kita é parte de discussão que se vamos assim tenta vai se eta assim inicia of não e Lopes acaba de dar Valentim sua explicação e Valentim agora que vai participar no manager de equipe de Cardinals que a decisão se a decisão que da para então così tá essa é queda é ponto é decisão final para o partido por continuar. Extra Curaçao está vivo fora de Theodore Park, 300 pavos é partido aqui e a decisão a queda tomar. Não mais contento é manager de equipe de Cardinals. Estava indo back su cueva, mientras que Chief Empire, depois de acaba de conversar com ele, abrir ore saca su quasi dal suo plate Olimpia para o partido por continuar. Nós sabemos que nossa transmissão de prova fora de Theodore Park maneira nos indicato un progetto che nostra start con ele e che prossimamente nós também dando informação mais detalhe dice tanto riba 40 den 40 extra come também riba página social di quando visa di 40 extra para de forma e bota bom informar. Continuando che partito Surrendre Chinese sta in carico Matteo il numero 2 arriva l'omba e lançamento di Bini home está alto. Corredor na segunda, nostra tem bom dia para minha entrada. 3 panadas de partido. E pitcher rap di banda, preparando. Sul lançamento di home. E batasso, entra il terzo shot, linea di hit para left. E corredor dopo la terza, andato il tiro di left fielder da Bini. Tede mangia catcher, con quei hit para left. Pa Inês. E tapone orco equipo di Astros in corredor na tercera e primera aqui vem di bom dia para minha entrada. Gabriel de Jesus é batedor designado é um também uma turno agora para o equipo de Astros, mientras que David Scott Borg é primeira base é um de círculo de espera. El lanzamiento Bignome también fue, el corredor también segunda, esta roba su base tranquilo, sin ningún problema. Inés está en la segunda, con robo de base. Corredor en la tercera y segunda ahora. Bomb de inning número 1, 3 panadas de partido. Rap su lanzamiento de Bignome, abajo de entere, catcher da blocchia. Y da tiene balla su delante ahí. Jared Veres aquí, con base de trabajo ahí, per logra di blocchi para de forma aí. Tempo tá cada vídeo. Rapta claro o montículo preparando. Sul lançamento de home alto. Bola, 3 bola e sin strike para Gabriel de Jesus. Pitcher da claro. Sul lanzamento viene home. L'automatico. 3 y 1 conteo. 3 bolas, 1 strike. Corredor en la tercera y segunda. Preparando el pitcher. Está claro. El lanzamiento viene home. Está completamente fuera. Tuviera base por bola. Base ante llena para el equipo de Astros. E David Scott Borg è un também toma turno agora per Bimbati. Base na llena. Cabrera está na terceira. Inês na segunda. De Jesus na primeira. E Scott Borg è un da 30 para Bim toma turno. Aqui tem bom de inning número 1. Bate 2 lengo. Manager da Sali e está venindo mesora su trasco un pitcher nuovo para el equipo de Cardinals. Pendiente para esa información también mesora de cambio de pitcher que está viniendo aquí. Manager da Tumebala y Rap está sali fuera de partido. 2 tercios de inning Rap a Nathaniel Díaz está pitcher nuevo. Nathaniel Díaz está el pitcher nuevo para el equipo de Cardinals.
La cosa si nota show mensura aqui. Díaz también hace su lanzamiento tan correspondiente ahí. O sea, algo de... Preparando il pitcher del lanzamento da Vignomo e calentamento sta tomando lugar di parte di pitcher nuovo Nathaniel Díaz di equipo di Cardinals. 3 panadas de partido aquí de bomb di inning number 1 y botín base ng yen pendiente orato pa e pitcher acaba di calentare pa di forma no sagna e continuazione di partito. Vivo fuori di Theodore Park, manera non si indica acaba l'inizio di trasmissione qui. Una trasmissione di prova non stiamo tardi per di forma e nos come si acostumbra con intere manejo que sea top de transmisión de béisbol aquí y más de Simán después con los caballeros tu preparativo nos lo anuncia Kiko está en meta de intere proyecto de transmisión de vegan de béisbol de nos jóvenes aquí en Corso nos prospectan una oportunidad de el torneo de RBI Curaçao aquí para por disfrutar de partido y chance para por jugar vegan extra time durante el torneo aquí y qué posibilidad que naturalmente puede desarrollo por y hay interés también de parte de team internacional con lo que bien scout no jugadores ahora tú le sabes a base del proyecto aquí de RBI Curaçao. El partido de continuar. Na tercera corriendo nos tiene Roshandli Cabrera, na segunda Shurandre Quinés y Gabriel de Jesús ta corredor Coutinho na primera y David Scott Barr el batedor Slengo primera base de equipo de Astros Tesuco también bate lanzamiento vino un línea duro para short el shortstop te logra tapar tiene va primera tiro para primera y no se out na primera es de 3 out acá con 6-3 un batazo para short para primera de Scott Barr para de forma y terminar inning pero por mí que sí un total de 3 carreras aquí de bomb de inning número 1, 1, 2, 3 hit. Ha quedado conectada para el equipo de Astros. Pendiente para cabeza de inning número 2 para el equipo de Cardinals. Podemos tomar turno un aquí de inning número 2. Vivo for the Theodore Park. Béisbol a través de Extra Curaçao. Ah? Con qual liga? Con qual liga? RBI. Claro, se batería. E GoPro su batería ya no. No, pero el corriente no está pasado. Pendiente para cabeza de inning número 2. Aquí fuera de Theodore Park. 3 panadas de partido. Equipo de Astros ganando equipo de Cardinals. El manager de equipo de Cardinals aprovechó la oportunidad para bien conversar con el Chief Umpire trove arriba el punto de situación con Azur que camina que estaba en obstrucción del corredor que estaba en la primera en el momento que el pitcher tira un tiro para primera y la primera base no puede fangar bala pero a trompe cade el corredor para que nantor 2 dalla bola para prometer sali ora. Pendiente para nosotros a continuación de partido. El tiro de segunda voy, nuestra clapa de forma va a comenzar.
E 3 problemas batedores para a equipe de Cardinals. Aqui tem cabeça de inning número 2 está Deve mesmo o que mais que aqui. Christopher Marshall, Jared Veres e Kevin Ocean. Ante 3 problemas batedores que também turno para a equipe de Cardinals. Aqui tem cabeça de inning número 2. Maneira me indicar 3 para nada e partido. Ai, ti cabe costumbrar que veganan. Vladimir Valentin e Chief Empire da Clay está decretar play. E pitcher para a equipe Welton Lawrence preparando batazo para tercera. E tercera base no lugar di Parla e valida il risultato di un hit para left. Para Reinilia. Reinilia está na primeira, arriba para o primeiro lançamento de entrada. Preparando para o 21 turno volta Christopher Marshall, il center fielder di equipo di Cardinals. Corredor na primera, presentando di banda Lawrence. Da claro, però il corredor na primera sul lançamento di home, il risultato alto e adden. Pa bolle di problemi. Un bolle sin strike pa Marshall, che sta tomando turno. Abriendo, den cortico e Renile en la primera, notable manchada, swing de Mbashi para strike número 1. Único en el conteo ahora. El pitcher está claro. Batazo duro para tercera, pero está di foul. El fielder está con bala de en fondo ya. Y lo tiré back de encuadro para el pitcher mientras que el corredor Casali di primera para il secondo e Reinilia está bien back e base en la primera. Di banda Lawrence está claro, el lanzamiento viene a bola entera, bola. E 2 y 2 se conteo ahora, 2 bolas y 2 strike para Marshall. Not out, no está en cabeza de inning número 2. El partido da 3 para nada para el equipo de Astros, ganando el equipo de Cardinals. Di banda pitcher. Sul lanzamento viene home. Swing de Mbashi, ponche. Marshall da poncha. E da 21 turno Jared Veres. Jared Veres è catcher di equipo di Cardinals. Abriendo la primera y nos in Reinilia. Il pitcher di banda sta claro, sul lanzamento di home, a bola intera e catcher da bloccare. E da bola numero 1. Un bola sin strike para Veres. Pitcher da bola presentato, ma su sé è ok con su catcher, da Birawaki corredore da primera. Il lanzamento di home. E da bola. 2 bolas sin strike. Para Veres, que está tomando turno. Di banda pitcher. E da claro, il lanzamento viene home. Strike and tap. E proven. 2 y 1, 2 bolas, 1 strike. Not out, no está en cabeza de inning número 2, 3 para nada. Astros ganando Cardinals. Corredor abriendo la primera. El lanzamiento viene home. Un batazo grande. Paleafa atrás. ¡Ayó! Jorrón di Veres. Tremendo batazo. Va a dare Riberrant di muralla di Coutinho di outfield aquí dentro del ballpark. Tremendo batazo di Veres aquí. Bom para 2 carreras. Con corredor na primera, Reinilia. Veres está batendo. E de forma mesora, nós temos praticamente um brand new ball game com 3-2. É partido agora que tem cabeça de inning número 2. Está vindo um turno, Kevin José, primeira base de equipo de Cardinals. Aqui tem cabeça de inning número 2. E pitcher está claro, apresentando. Sul lançamento viene home, swing de Magiri per il primo lançamento per strike di Provino. 0 vuole un strike para você, que swing e o lançamento for.
Está back. Den cá de bater. Pitcher está claro, apresentando. Sul lançamento Mignon, un swing, un batasso di foul, quando andare para trás. Canto defensa aqui. 2 strike agora para José. Rapidamente arriba. 2 lançamentos. Lawrence está claro, sul lançamento Mignon. Un batasso para left, che left field di corre vai canti White, sa che aguanti e captura. Para de forma no sin out number 2. É de 2 out aqui com José. Com fly para left e Terence Martes. Tá, é um também toma turno agora shortstop para a equipe de Cardinals. Tá bem toma seu primeiro turno de partido. Dia tarde aqui em cabeça de inning número 2. Vivo for the Theodore Ballpark. RBI Curaçao. Sua competência de senior. Chief Empire de temporada aqui. Sua carreta com o patch com Turcosa Loss para a cabeça. É na direita. Pevin Beck está claro atrás de completing. Pitcher está claro, base não estava assim. Tem 2 out. 3 para 12 partido. Lançamento mini um macho concito. Puede dar de foul aí. E Martes tem seu primeiro strike. 0 bola e 1 strike. Martes sente seu repchi. Banda direita aí. Tem a swing, aquela swing aí. E até vai ter que bater. Preparando Lawrence. Il lançamento viene home, swing, un batasso fly para center. Center field corre para trás, está subspito un tiki, saque guante e captura para de forma no sin out number 3. Pero promete que sei un horrón de Jared Veres. Curenil arriba base está nota 2 carreras para el equipo de Cardinals y después de un inning meio Astros tem 3, equipo de Cardinals tem 2. Pendiente para de inning número 2 a través de Extra Curaçao, tanto su página de Facebook como también página e canal de YouTube de Extra Curaçao. Disfrutar de nuestra transmisión de prueba arriba e a tarde aquí y enjoy passa bom de Vega aqui mira nos jovens. Nos futuro não de manhã para o que trata de deporte de beisebol para por disfrutar de lo que não está mirando aqui e gozando de isso. Danke também para todos que estão seguindo o partido, todos que estão está disfrutando do partido agora aqui e estão também a subir, ter check o aqui. Contar que Vega também, para nós é prazer de portar transmitindo o partido que há para Boston for the Theodore Ballpark. Díaz está arriba un título para el equipo de Cardinals y está haciendo su calentamiento. Dos pendiente para começar com o bomb de inning número 2. 3 para 12 partido. El equipo de Astros ganando el equipo de Cardinals aquí na Theodore Ballpark. Sí. No está claro, pero nos van a continuar. Aquí tem bomb de inning número 2. Nada pide 10 o durati. Chief Empire tem Vega vantagem, então guarda. Teórico, eu que estou direto back dentro do dugout. Avanti di tercera. Para de forma de una continuación de partido. Play ball. Aquí den bomb de inning número
2 strike and tie per me per il battitore di turno con Josignal Arns. Unione con Teo. Sorry, nota Arden sta tomando turno, si nota e pitcher. Diaz sta è su sta tomando turno perché Durecciano mi scorre in shit che lanzamento union un matasso nella direzione di terza però di fuori il coach la terza adesso un bira i a giocata arriva e batasso aquí para fuori e vale che back che pitcher. Strike and tie di 3. Ponce. Out numero 1. Coyer sta in toma turno, or Coyer sta di 2 battedores de entrada aquí. Coyer sta battendo di 1-1 del partido. Era conectado un triple dentro su primer turno a bate. El lanzamiento bien alto y adentro un par bolle di proven. Un bolle sin strike, team out. No sta den bomb di inning numero 2, 3 para 12 partido Astros. Ganando el equipo de Cardinals. El pitcher da clase, lanzamiento bien está den y te vira bola. E di 2. 2 bolas sin strike. E transmisión de prueba de Extra Curacao su página digital. Pitcher da clase presentando el lanzamiento bien home. Strike a tie per me. 2-1 ora conteo, 2 bolas y un strike. 2-1. Preparando el pitcher, está claro. El lanzamiento de Vinny home. Swing grande, Demba Shea para strike número 2. Tio out, base number Shea, bomb de inning número 2. Díaz arriba un título, preparando. Su lanzamiento Vinny home, un fly de foul. Para atrás aquí. Era zona arriba da va atender vivo. Está batendo. Coyers tomando turno para el equipo de Astros. El pitcher da claro. Su lanzamiento Mignon. Ecovita, batazo para short. Short salta quella, ante con él. Pump dos biasos, tiro para primera. Y 16-3, Nosting out número 2. Aquí de bomb inning número 2. Boga il shortstop. Per quella balla adelante con il Naci. Pump dos biai, vira tira primera para di forma e saque out. Di martes para José con la primera. También toma turno ahora Yamanica. Nair Yamanica en su primer turno ha recibido base por bola. Lanzamiento alto. Bola di proven. Un bola sin strike. 2 out. Díaz preparando. Está claro. Su lanzamiento viene home. La cae para dentro strike y ahora conteo di 1-1. Un bola y un strike. Vladimir Valentín está en los Chief Empire ripetardi aquí. Y Wendell López está en Empire di base. El lanzamiento viene home curvita. Está cae den. Ya te vira bola. Bola y 2. 2 bolas y un strike. Pitcher está claro. El lanzamiento viene home. Está aguante bate, pero es el strike número 2. Le va a caer de Andy strike. 2 y 2. 2 bolas, 2 strike. Team 2 out. Aquí de bomb de inning número 2. 3 para 12 partido. Astros ganando el equipo de Cardinals. Díaz su lanzamiento viene home. Un fly alto. De zona di foul per parte primera aquí. Primera base il catcher da corre. Viene da Bidilaga. E Balta che mi mena 2 anni. Ora buona chance di saca e fly di foul aquí como out. Aprovechar. Saca ambos o timbia. Ora porque da sin saca.
Costa pasa. 2 bolas, 2 strike, 2 out, base Nambashi. Bomb inning número 2. El pitcher Nathaniel Díaz preparando su lanzamiento de Viñón. Está resultado alto y te mira bola número 3. Conteo completo ahora para Nair Yamanika, el center fielder del equipo de Astros. El pitcher de Visana, Yawor Sitasi, preparando su lanzamiento de Viñón. Swing de Machine. Ponche para out número 3. 1-2-3, equipo de Astros se vaya aquí en bomb inning número 2, nos tiene 2 inning completo. 3 para equipo de Astros. Cardinals tiene 2, no está pendiente por el embate un Gis. De cabeza de inning número 3. Vivo for de Theodore Ballpark aquí pendiente para los colegas que están atrás y controla aquí. Percurar para nos hay algo de música. Tanto que no está hace cambio de inning. Transmisión de prueba for de Theodore Ballpark. Y ya nos está presentando el primer partido que nos está transmitiendo arriba. Ya sabrá aquí, 23 de octubre 2021. De RBI Curaçao, su liga. Pendiente para de encima aquí nos anuncia hasta 4 partidos que nos transmitir siguiente semana. Si nos lo te arriba, ya sabrá, si está ya viale, nos drop en off ya domingo. Pendientes ahí para nos hacer una siguiente transmisión de prueba para lo que se trata de parte aquí. El lanzamiento de pitcher que está calentando. Lawrence arriba montículo para el equipo de Astros. Y no está pendiente para 3 problemas bateadores para el equipo de Cardinals, que también toma turno aquí den cabeza de inning número 3. Nos tiene Tristan Calmas, Riantley Martina y nos tiene Kishan Peters. De 3 problemas bateadores para el equipo de Cardinals. Chief Empire de guarda para el catcher, qua sale bebe como saque pitcher being back. Para de forma nos en continuación de partido. Aquí en el cabeza 10 de 3 entradas. Turco está claro. Chief Empire también toma posición tras de plato. Y play ball para el cabeza de 3. El lanzamiento de home strike attack para mí. Para Calmas. 0 ball y un strike para tercera base de equipo de Cardinals. Calmas. El lanzamiento de bien fuerte. Vira bola número 1. 1-1. El conteo. Lawrence arriba a montículo para el equipo de Astros. El lanzamiento de Viñón. Un foul ball. Cabin para atrás aquí. Den backstop. Y rápidamente Calmas está con 2 strikes aquí. 1 ball y 2 strikes. El primer bateador de cabeza de inning número 3. El lanzamiento de Viñón. Swing de Machia. Va a ver el catcher. El catcher de Cuevi retira primero para de forma completar el out de Calmas. Caponcha. Y por motivo de el catcher no aguante bala, ahí le ahorita sale en la carrera para primero para check. Toxi le podrá envasar. Manager de equipo de Scarpa está de tiempo y está venido a dirección de Chief Empire para una observación de algo. Nando está conversando ahí. Y non sa chi è punto da specificamente ora lì. Anche la check e bate d'oro cosa domanda tu. E verificarsi da un bate autorizzato a pausa. E ci fa un paio di bate o anche mira e codico arriva e bate e la mostra il manager di equipo di Astros Mensora come qui. E sa che un giabate non quello che da permettiva o por usa del campionato aqui. Pendiente para nos van a continuar con
partido aquí en cabeza de 3 sentadas. 3-2. Vega estaba mandando no se indica. Y Turco está claro. El lanzamiento de Minion meta a Bow y a Fo. Y te vira bola por mí. Pendiente del círculo di espera da Sharon Luciano, il left fielder di equipo, bola a trove per Martina con Dencadi Guateo. E pitch attacca presentando sul lanzamento mini home. E te risulta otro bola. 3 in conteo, 3 bolas in strike para el batedor Martina, que está tomando turno. Lawrence sul lanzamento mini home e te risulta en base por bola. Base por bola para Martina, que llega primera con un out. Y da Sharon Luciano ha vinto un turno. Luciano adesso il primo turno a Poncha. E ha vinto un turno ora aquí en cabeza de 3 entradas. No está vivo fuera de Tío Dowell Park ofreciendo buen partido de béisbol de RBI Curaçao. Corredor está para el primer lanzamiento Vini home a Bow para bola di promedio. Luciano tiene un bola sin strike. Di banda e pitcher. Está claro, te vira qualche corredor na primera sul lanzamento da Vini, sta risultato in a trove. E te vira bola di dos bolas in strike. Scorre rapidi e ci fa un paio di avventurati. Chief Empire Valentín está pendiente para tener 10 scorer para de forma partido por continuar. Mientras que non sa chi è motivo manager di equipo di Cardinals sta a metà sala di Bini. Abbiamo a ori. Dai Sharon Luciano tiene conteo di 2 bolas y sin strike. Pendiente para nos acta aquí con tapa de confusión para lo que se trata corredor Recently Martina. Mientras uno sta tomando nota che in left field un pitcher sta calentando para el equipo di Astros, pitcher derecho. E nostra clava sigue. Ci fa fare una catcher un grito in field per un tomando secondi para conversar un rato ahí. Y catcher está viniendo back aquí. Para allá fuera nos ven a continuación di partido. Turco está claro. Martina vai back arriba base na primeira. Chega Scott Barco da primeira base de equipo de Astros. E é batedor. Cota Luciano. Sta dentro ha vinto un turno back di Dencadi Guateo. Continua con il suo turno então. Dencadi Guateo. 2 bolas sin strike, team out, corredor na primera.
El lanzamiento vino uma bola inteira. E te vira bola y 3. 3 bolas sin strike. No está en cabeza de inning número 3. 3-12 partido. Astros ganando equipo de Cardinals. Corredor W, tica na primeira pitcher. Lawrence estava aqui de banda, lançamento vinha bom. E está vira bola número 4. Base por bola. Para Luciano, estamos vai primeira. Martina vai segunda. E Vishan Peters è segunda base. È un Kiko Bach e ok, Bach e Chief Empire canta, ma che era bola numero 4. Bach e senta pone con Martinez vai segunda. E ora il corridor mi si è back per 21 turni ora. Chief Empire da canta Bach pues para Lawrence. Ok. Corredor nella seconda tabri, il lanzamento da Vigneault, strike cantà. E di per me. 3-1 ora con Teo, 3 balli un strike. Tio out, corredor nella seconda. 3-2 Astros sta ganando l'equipo di Cardinals. E pitcher da Klaus, lanzamento da Vigneault, un batasso in direzione di right. E right field di corre bene, tenga, balla da picca, seconda base non tegele. Nanta banda corredor Vigneault, e tiro di right field da Bing al final. E coach tercera da di Guantelli arriva in slow motion. Che corredor sta doblando tercera. E tiro da Bing rapidamente dentro e catcher da sorda di Guantesaki per evitare che il corredor che sta nella tercera logra di score. Hit per right per Luciano. E Peters sta vinto un turno ora. È seconda base di equipo di Cardinals. Corredor na tercera e primera. E pitcher da Clark. Sul lanzamento di Vigneault, il risultato è fuori per bola numero 1. Un bolla sin strike per Peters. Corredor nella schiena, non per l'equipo di Cardinals. Il lanzamento di Vigneault alto e balta, bella che catcher. E corredor di tercera, di primera da Bing. Seconda un tiro di malo di catcher tapone con e corredor da tercera e un carrera da score. Juega empatata per l'equipo di Cardinals nel momento che il corredor Martina ha nota carrera per di fuori non sai e di 3 carrera un errore in tiro di catcher tapone con il corredor che te lo gradi nota e sono che tapata na primera cu adis di riba jugada movi trata na tercera queda canta out na tercera pues son 2 out ora un carrera si ta nota e partido ta empatado el lanzamiento Vigneault alto bola e di 3 pa Peters 3 y nada de conteo. El lanzamiento de Vigneault. Bola, base por bola. Para Peters. Peters estaba en primera hora. Y Walter ha vinto un turno. Radisson Walter. Estaba teniendo de 1 y nada. El right fielder de equipo de Cardinals. Mientras que el tiempo te queda pedir para de forma manager di equipo di Astro Sali poi conversare con su pitcher corredor na primera 2 out partido empatado a 3 aquí la tiro Double Park tremendo partido a tardi di RBI Curaçao Astros contra di Cardinals. E non sta bene con pitcher nuovo. Lawrence sta sali fuori di vega e vai bene un derecho Apostle te vire pitcher nuovo per l'equipo di Astros non sono giusti sting su number di lanti ma non sa sta quasi Apostle sta è su un quota 30 è partito.
Apostata su lanzamento di calentamento, quello che si tratta è durante partito, perché la non c'è come suora dambe come vai con Lawrence su presentazione da tira 2 inning 2 terzi na con te un hit con un honrón, 2 hits, di qual un honrón di Jared Veres. E também não tinha hit, sorry, tinha 3 hits, um hit para left, um hit para right, e também o honrón tinha 3 hits que te conectar contra di G. E não a não ter 2 carreiras limpas. Ele enfrentou um total de 2, 4, 6, 8, 10, já são 2 batedores de 2 innings e 2 tercios de apresentação. Essa aí pode ser a apresentação de Welton Lawrence. Arriva tarde aqui, Apostolta e pitcher que bem pitcher na continuação, tem corredor na primeira. Pitcher da Cladi, Wanda, apresentando, e corredor da vai di roba, tiro da den, e tiro da vai seconda, per te galat, e corredor da safe na seconda, Peters con robo di base. Messo ora arriva per me il lanzamento di Apostol. Peters sale di robo. Walter tiene un bolla e sin strike. Tiene 2 out. Il corridor apre una seconda pitcher da classe, il lanzamento viene home. A boia den a trove per bolle di 2. 2 bola, sin strike. Pa Radisson Walter. Può bateando di 1 nada del partido di pitcher Tacla presentando el lanzamiento viene un strike and tie per me. Sarà vuole un strike. Presentando Apostol, está comunicando con su catcher e Tacla presentando ora. E Tawaki corredor na segunda. E da claro, e da staff sale fuori, vai para il corredor, poi vai back e base. Peter sabe che basta na seconda aí, però e la pone con e pitcher da staff sale fuori, poi di forma e la buyback. 2 out, e la seconda viene home, strike and tie, è per me. 2 bolas y un strike para Walter que está tomando turno. Tiene 2 outs aquí de cabeza. De inning número 3. Es partido 3 para 3. 3 para Astros. La 3 carreras anotadas en bomb de inning número 1. Mientras que Cardinals anota 2. De cabeza de 2 y ahora que 1 aquí de cabeza de 3 para empatar el partido. El lanzamiento está a fuego y esta será bola número 3. 3 y 1 conteo. 3 bolas y un strike para Walter. Den cade bateo sperando turno tra Nageron, Rainili e battador designat. Sta guardando il suo turno, poi batte un Giseki. Pitcher da Clyde, Tawaki corredor na seconda. E lanzamento di home, swing, foul para Trasaki di Walter. Conteo completo ora, 3 bolas, 2 strike, tiene 2 out. E così tercera da si notificazione ora. O do Peters para poner en altura di Kiko te conteo para de forma e pagatino. El lanzamiento de Viñón, el corredor va di robo, base por bola. Y el corredor te roba, tercera también. Walter te envasar base por bola. Mientras que arriba jugada, Peters también te aprovecha y te roba base. Di segunda va y tercera y entra en la tercera por corredor en la esquina, en el equipo di Cardinals. E Rainili è battedor designat, con battino di 1-1. Tessungo di vinto turno ora. Rainili è connettato a hit per left, del suo primo turno. Intanto ma banda un corredor emergente, numero 4 dove incorre. Peters, te corredor emergente. Pa Walter. E pitcher da qua. Apostol arriva un ticolo con corredor nella schiena.
El lanzamiento Vignon, a bola inteira, balta para ver o catcher. E corredor que está na primeira, não está decidido, até que está parar. Está abre, pero bem back primeira. Bola di Promé para Reinilia, que está tomando turno. Aposta il back, comunicando con su catcher, tomando escena. Corredor abrindo na terceira e na primeira. Não machar, pero diz um TK. É bataço, deve um bataço para right e tá cai de foul. E tá 1-1. Um ball e um strike. Pendiente para Reinilia vem back aqui. É da back den cajón de bateo. Um ball e um strike, 2 out. Não está den cabeza de 3 entradas, corredor na esquina, na equipo de Cardinals. Partido empatado a 3 aqui no Theodore Ballpark. Aposta il teclato. E da check sul lançamento Vignon, a bola inteira. E da vira bola numero 2. Back den cá de batedor. Corredor na esquina. Não. Nanta Clay. Pitcher da check corredor na primeira. Sul lançamento Vignon. Corredor na primeira. Amagapa vai. Pero não dá nada aí. 3-1 conteo. 3 balls e un strike. Peters que está correndo como emergente na primeira. Allí está Amagapa vai. Pero JL aguanta back aí. Na terceira, correndo tem outro Peters, Vishan Peters. E Reinilia está em cá de bateo. El lançamento de Vignon, é bataço ali, duro para lá fielder, barata, banhé completo. Careta nota. E corredor que está correndo na segunda, está doble terceira, então mantém na terceira e corredor está na segunda com doblete. Depois com a bala abandona parque. Doblete para Reinilia e até empujar carrera. E de forma a equipo de Cardinals também arriba com o score de 4-3. Tem 2 out, correndo corredor na terceira e segunda. E também toma turno o Marshall, que é center fielder de equipo de Cardinals. E di 1-0 e la poncia nel suo primo turno na bate. E pitcher da Clan presentando el lanzamiento de Vignon a fo y alto. Bola de Promé para Marshall. Corredor na terceira e segunda com 2 out. 4-3 a War Cardinals. Tatume delantera. El lanzamiento de Vignon. Strike Cantaneci bonita. Dencaya grande se pasa. E pitcher da Cla, Apostol, presentando sul lanzamento di Vignon, bola intera. Bola e dos bolas e un strike. 3-1, sorry. 3 bolas e un strike para Marshall que está tomando turno. Ver ese catcher está en círculo de espera, esperando su turno. E pitcher Apostol da Cla. Sul lanzamento ya te mira base por bola. Base en llena para el equipo de Cardinals. Y Jared Veres, el catcher, que en su primer turno ha conectado ahora un para left. Te son que también toma turno ahora. Y me sobra también con el manager del equipo de Scarpers a salir para de forma ahí. Y Nante pone un corredor emergente también para Marshall. Que Marshall está saliendo fuerte y Vega y también un corredor emergente.
pitcher nuovo también para el equipo de Astros. No estoy pendiente para pensar quién es el pitcher nuevo ahí. Cambio di pitcher nel momento che non sti in base viene qui apposta da sale fuori Vega e non sti un pitcher nuovo. Josepa. Apposta da salire fuori di Vega come pitcher e bateador designado está durante el partido está by right field. El right fielder Coyers está by un left over. El left fielder Cabrera está by center. El center fielder Yamanika está by short. Y el shortstop Jaden Osgosepa también es pitcher de relevo. Hay de tres pitchers para el equipo de Astros aquí en cabeza de inning número 3. 4 para 3 partido. Base ante Yankee 2 out. Y Chief en parte va a score di capa di assi e cambio necessario para di forma e non saia e continuación di partido. Pendiente pues guardando no sta clapa continua. Jaden Osgosepa, pitcher di relevo di 3 pitcher, arriva Monticolo sul lanzamento da Vinny Home a bauda intera e catcher quindi blocchi Inés davanti Piconasso su di lante evitando che porti in motion arriva Vassenan. Vassenan in maniera rossa indica il lanzamento di Vinny Home e da fuori. Bola di dos bolas sin strike para Jared Veres, que está de 1-1. De partido ya con Oron conectado. Batazo duro para tercera base. Está logra de Guantei. Esta vira pista en la tercera mesora. Y sin asistencia, no está en out número 3 e ore. 3 out, pero promete que sei. 2 carreras nota para el equipo de Cardinals aquí en cabeza de 3 entradas, han toma ventaja a del partido de 4-3.
Y no está con continuación de partido. Aquí de bomb de 3 entradas. 4 para 3 el partido de equipo de Cardinals. Está ganando el equipo de Scorpions. De Astros. Con el uniforme de Scorpions vestido. Y el 3 por el batedor para el equipo de Astros. Aquí de bomb de 3. Tevira Nazir Fernández, Jaden Gosepa y Liantli van het Kruis. Na bate nos tem Nazir Fernández, que estava tendo de 1-0 ponche em seu primeiro turno na bate. 2 bolas in strike. Diaz arriva un ticolo il lanzamento di Vignabou e Tevira bola numero 3. 3 bolas in strike. El pitcher está claro, Díaz. Su lanzamiento vino un resultado alto. Bola de 4. 4 bolas atrás de otra. Base por bola para Fernández. Ay. Corredor en la primera, no te out. Y también toma turno Jaden Gosepa. Jaden a sale fechar by pitcher. Este es pitcher de 3 pitchers de relevo para el equipo de Astros. Corredor viendo la primera. Díaz está viniendo a bola entera. Bala tabela que catcher, pero Gis de encante. Y el corredor de primera, Cuta Fernández, no te mueve. Corredor abriendo la primera. José está cuidando el tiro de vai. Barta vai Belaga. Tiro para primera resultado que Barta vai Belaga. El corredor está dobla. Segunda y sigue va tercera. Ahora primera base de lo griega en el bala. Y esta cuesta bien con la dirección de cuadro. Mientras que el corredor llega a tercera. Fernández. Arriba un tiro malo, un error en tiro de pitcher. Díaz te pone con el corredor te llega a tercera. El manager te pide tiempo para deforme e vin conversar con el chief umpire. El pitcher tira male para primera. Sa si de regla di terreno le che va a spiegare a chi está, però è bala che está a disposizione riba terreno che ven e non va fuori riba terreno. Vladimir e chief umpire va a conversare con Lopez. El partido tiene que continuar. Después que Chief Empire y Empire de base López. Chief Empire deve aprovechar essa hora para darle un pleito, un limpiai. Y no sé si Nathaniel está preparando arriba un montículo para va a enfrentar a Gosepa en la tercera corriendo Warnostin Fernández. El lanzamiento vino a bola entera el catcher. Tiene guante de bala su delante y Vélez luchando ahí para todo el piconazo en la línea. Tiene bloque y defender arriba y 10 llaves. Ambos equipos tienen un pitcher calentando del bullpen. El lanzamiento vino el resultado alto y te vira bola número 3. 3 bolas y sin strike. Díaz a perde. Plato over aquí Gosepa. Está en cada bateo. El lanzamiento vino a bola entera y te vira base por bola. Para Gosepa y te vira con de 2 corredores que está recibe base por bola atrás de otro. Y
atacando tranquilo DJ vai primero, mientras que el siguiente batedor que está Fanat Craze está pendiente para vinto matura per el manager di equipo di Cardinals tapi di tempo para de forma e in direzione di Monticolo e da un pitcher nuovo para el equipo di Cardinals. Non sta pendiente con Gis che non sa emozione e nos Reinilia Naisharon Reinilia tabira e pitcher over e tabira di 3 pitcher dambe con equipo di Cardinals usando del partito via tardi. Nairon Reinilia è battedor designato di 2-2 ave e tabira e pitcher está saliendo fuori dugout para e in direzione di Monticolo para de forma e non sagna pitcher 9 di 3 pitcher per equipo di Cardinals 4 para 13 partido e nostra den bomb di inning numero 3 un partido che sta ganando toch basta slow para lo que trata el desarrollo di partido aquí vamos algo di música y no se vea con Gis en el momento que pitcher da clapa nos a continuación del partido bota siguiente transmisión vivo por el Tío Double Park arriba la página de Facebook de Extra Curaçao y también por la página de YouTube el canal de YouTube de Extra Curaçao no se vea con Gis. E nostra clava nos vai continuar. No tiene out corredor en esquina y tomando turno en cada bateo está Fanat Craze. La segunda base de equipo de Astros. Fanat Craze hemos arriba error de shortstop. De su primer turno na bate. Di banda arriva Monticolo Reinilia con di 3 pitcher per l'equipo di Cardinals e deve lasciare che corridore sul lanciamento quindi home strike di problema sarà vuole un strike per Fanat Craze Liandli Fanat Craze di equipo di Astros non sta in bomb di 3 4 per 13 partite di equipo di Cardinals sta ganando l'equipo di Astros pitcher da team un batting gloves come estamos los CA y tasoro pas je passe voor die vorming nampa tu me batting gloves san DJ guarda nampa di dugout corredor abriendo la base presentando di banda e pitcher sul lanciamento di home un matazo in direzione di right right field di corre e da seguir corre e tra la che balla picca di DJ un carrera di nota e tiro di in direzione di home però promette che sei e carreta nota e partido te empataba con hit para right corredor en la segunda y primera hora partido te empataba aquí en bomba de 3 4-4 el partido Extra Curaçao di banda e pitcher
E da clapa il battedor de turno contro Shanley Cabrera. Cabrera di 1-1 den soprovventura nella connetà di hit pa center. Rainili da clarico un ticolo sul lanzamento di Niom e da risultato alto hit a bola di Proven. Un bola e sing strike. Para Shanley Cabrera. Cu aborta un gano den center para equipo de Astros. Abriendo la segunda. No stingo sepa. E fa il Grace. Tra la primera e pitcher da Magapo vai seconda però not in tiro. 4-4. È partito aquí den Bomb di 3. Pitcher da Clara, Emilia di Wanda presentando. E dobbiamo anche corridore nella base. Il lanzamento di Vignon, un fly. Batasso di foul. No, arriba Dak aquí. E pendiente poi auto un po' para atrás aquí. Pena Tawakwa. Conta para con auto. Corredor nella seconda e primera. Bomb di inning number 3. Cabrera. Denka di bateo. E pitcher di Wanda. Il lanzamento di Vignon. Swing a trove di foul. Parte per atrás aquí. E tampoco. Nota amici che Dak. E conteo orta di un bola e 2 strike. Pa Cabrera. Final Grace. Corriendo na primera e Gosepa na segunda. Reniglia está claro. Ela volvió aqui corredor. Né? El lanzamento de Vignon. Foul para trás aqui. Den backstop. É a primeira base de equipo de Cardinals stungando dilante de corredor. E está donando todo espaço para o corredor può abrir quanto que quer. Un bola e 2 strike. Nothing out. Renile está claro sul lanzamento di Vignon. Curvita da Cainacci, bonita idea. Ponche para Cabrera. Y Vladimir. Ha dado una subida show. Chiquito ahí. El baile de Vladimir. Te aquí ainda el baile de Vladimir. Está tranquilo. Vayan a ver que baile en cutin de sobrar países del Caribe latino aquí. A teoria sei sì. Calculo che tutto per loco che ci fa un paio. Inês, Shurandek Inês ha vinto un turno. 1-1, hit per left. Adesso prome turno a battere. Lanzamento di Vignon, swing. Grande Demba Ship a strike di prome. Sarà vuole un strike per Inês. Na seconda Gosepa, na primera Fanet Grace. Nante corredor ancora in base. Den bomb di 3 aqui. Com a equipe de Astros sta notando un carrera per formare empatare il partito na 4. Lanzamento di Vignon, swing, fall tip. Canfonha e catcher também vai para trás aqui. Será bola 2 strike para Inês. 4-4 é partido. Será bola 2 strike. Tempo da hora pedir. E batedor pide tempo, sale, allora si dà un swing. Tiene 2 comentari di suo coach na tercera, con il suo manager. E da back del cajón di bateo. Rainiglia di Wanda, Tawake corredor, non apre ne base. E lanzamento di Vignon, per risultato alto. Un ball e 2 strike. Pa Shurandek. Inês. Rainiglia está claro. Presentando. El lanzamiento de Vignon, curvita, que da alta y pasa arriba de cabeza. Inês aí para bola número 2. 2-12 conteo, 2 bolas e 2 strike, team out. Corredor na segunda e primeira para a equipe de Astros. Partido de empatana 4, aqui tem bomb de 3. E pitcher está claro, Tawak segunda, el lanzamiento de Vignon.
Adesso da alto e da vira di 3. Conteo completador. 3 bolas e 2 strike. Para o batedor de turno. Cota Inês. Catcher di equipo di Astros. Rainilha di banda e di 3 pitcher di relevo per equipo di Cardinals. Da check seconda sul lançamento di Mignon. Un batazo cota di default. Si chi atrás aqui e net no. Ad Alden e fans net que tem aqui. E queda para trás aqui. Conteo que mais coisas de 2 bolas e 2 strike. Inês está back de cai bateu com o conteo completo de 3 bolas e 2 strike. Corredor na segunda e primeira. Rainilha arrivò monticolo para a equipo di Cardinals. Está claro. E dopo che corredore il lançamento viene curvita. Tacaya foi e também a base por bola para Inês. Base era llena para o equipo de Astros. Con solamente un out aquí en bomb de 3, partido te empatan a 4 y Gabriel de Jesús. Cotava de DH, qua un right hour. Está vinto un turno. E non in turno ufficiale recibì base por bola. Den su prima oportunidad con el Bimbati. Catcher da pide temporato, sale a conversar con su pitcher. Mientras que el manager también reiduna de Jesús instrucción. Kiko e che mira piaci. Vivo for di Theodore Ballpark, trasmissione di Extra Curaçao su pagina digital. Può perseguire nonostante arriva e Facebook page di Extra e también e canale di YouTube di Extra Curaçao. Può perseguire partito aquí. Una trasmissione di prueba a tardi di team di Extra Digital. Bola di promesa de Jesús. Gabriel. Está claro, pitcher está claro. Rainilha presentando el lanzamiento de Mignon. Un fly que está para atrás aquí de foul. No bate de foul. Solo para bati boit. Lentamente trempan compra bo extra di Gialluno già sabra per di forma vota bon. Informarsi non si che nos plataforma digital también. Para recibir toda la información que está necesario. Strike and tie de 2 para de Jesús. Theo out, no está en bomb. De inning número 3, base en el equipo de Astros que también asando. Pero Rainilha está intentando de aguantar el inning. De manera tal que está empatar na 4. Pitcher está claro, presentando. El lanzamiento vino curvita, neaci bonito den. Strike and tie, 3 ponche para de Jesús con también de 2 out. E también toma turno por en primera base David Scott Borg. Scott Borg está batiendo de 1 y nada. E date oro está super short en su primera oportunidad. Na bate di prima entrada. Base eran bien, Rainilha arriva a monticolo. Sul lanzamento da Mignon. E il risultato a Boia tempo, bola numero 1. Un bola sin strike per Scott Borg. Mr. David Scott Borg. Pitcher Rainilha está claro. El lanzamiento de Mignon. Está fuera, Boia te vira bola numero 2. 2 bolas sin strike. Rainilha. Su apodo da Bolly. Je hebt een grote body. Rainilha está claro. Presentando. Con base en el lanzamiento de Mignon. Strike and tie para mí. 2 y 1. Ahora conteo 2 bolas y un strike para Scott Borg. He batido 2 lengo. Está por la derecha. Preparando su Messi. Base en el corredor rentable. Lanzamiento de Mignon. A fo. Bola y 3. 3 y 1. Conteo 3 bolas y un strike. Catcher rapidi para cambio bala. E Chief Empire tiene la possibilità poi per score entre 2 però qua di non ha gana di usa para Rainilha pitch con ele.
3-1 conteo, base ng Yeng. Rainier sul lanzamento veniva un batazo in direzione di Short. E Short stop da vira qui, combate da vira Famali. Vira dire secondo back, balda vai bella che seconda base. E da Biden center di carrera ma sta nota. Dos carretas nota de jugada aqui. E shortstop tá com a bola bom, Jay é da fumble. É da riparar que corredor que corre de primeira para segunda al doble base. E abre e la bira tira segunda per la seconda base. Non sta vivo per a bola per risultato in center corti qui. E ad un'opportunità ora per un corredor más también a anotar. Shotborg tem arriba error di shortstop. E con dos carreras que 30 Massa ora che è partito da 6-4 per l'equipo di Astros. Un fly in direzione di Sander field da Bay e da Sacavante da capturare il nostro out numero 3 e di 3 out a Kai con fly per Sander per me che sei 3 carreta nota e ora después di 3 inning completo e equipo di Astros in 6 e equipo di Cardinals in 4. Noi stavamo per algo di musica e un Jason Stay Back com mais de beisebol vivo for de Theodore Ballpark. E non stay back para continuación de partido aquí en cabeza de 4 innings. 6-4 partido, equipo de Astros está ganando equipo de Cardinals. Astros logra di noto un total di 3 carreras ahora de un bomb de 3 para de forma a empatar y después va arriba 6-4. E promé 3 batedores para equipo de Cardinals. Aquí en cabeza de 4 está Javier Dos Santos. Con 30 partidos en el lugar de Kevin José, primera base. Está Eduardo Sigui para Terence Martes y también Tristan Calmes, que está de 3 batedores con el último turno de entrada aquí. El pitcher arriba un título, está claro, el lanzamiento de bien adentro, resultado Bow y Gosepa. Tiene conteo de 1 ball y 2 strike contra el batedor Javier Dos Santos.
Jaden Josepa preparando el lanzamiento de Miniom. Strike canta. Y 3 ponche para Javier Dos Santos. También toma turno ahora para el equipo de Cardinals. Terrence Martins, el shortstop. Terrence está batiendo de 1-0. Está teniendo un fly para center en su primera oportunidad en base. No tiene corredor. Arriba base, no tiene un out. Aquí tiene cabeza de 4. Y Josepa está claro. Su lanzamiento de Miniom, un fly. Puede ver resultado parte para atrás aquí. En la área de Wadak. Y organización de atrás de bala. Strike para mí, para Martes. Pitcher está preparando su mes. Josepa, está claro. El lanzamiento de Miniom, tiene ahí. Bola. Y ahí para mí. Único que contiene un bola y un strike. Ayer noche el equipo de Houston Astros acá el equipo de Boston para de forma y pasa para World Series de MLB y había un flycito cortico ahí para el pitcher para virar out número 2. Sí, Houston gana el equipo de Boston Red Sox y pasa para el final de World Series y había encuentro de Atlanta Braves contra de Dodgers. Vamos a seguir a toda noche. Pero nos vamos back con Kiko. Dove está? ¿Qué situación? De dos teams aquí. Tomando turno por Tristan Calmas, tercera base de equipo de Cardinals. Tristan está de 1-0 del partido. La poncha en su primer turno a bate. Josepa preparando. Su lanzamiento de Miniom, resulta alto. Bola y provee. Único contigo, un bola y un strike. Para el batedor de turno. Preparando el pitcher. De banda. El lanzamiento de Miniom. Strike canta. Arriba esquina de Eden. Y debe el strike número 2. 1 y 2. 3 en la sali. Seca su frente orati. Pebin back. Arriva un título. Pitcher da vista no. Il tempo da guarda PD. Il Chief Empire torna aquí. E non sta continuando. Lanzamento di Miniom. Swing. De Bashi. Ponche. E di fuori uno sting out numero 3. 1-2-3. Jaden Josepa para retirar 3 batedores di equipo di Cardinals. E non sting 3 inning e meio. Después de 3 inning e meio. Nos tiene informado que el equipo de Astros está ganando el equipo de Cardinals con score de 6-4. Nos trae algo de música, un gesto stay back con más de transmisión de partido vivo for the Theodore Ballpark. E non stay back aquí en BOM di 4 entrada vivo for the Theodore Ballpark Extra Curacao. Su página digital con transmisión tanto en la página de Facebook como también página y canal de YouTube, arriba YouTube de Extra Curacao. E 3 problemas de tornan para el equipo de Astros, está Cuyers, Yamanica y Fernández.
Y un pitcher para el equipo de Cardinals, que tu vai Reinilia, alias Boli. Arriva Monticolo. Preparando el pitcher, está claro. El lanzamiento de Vigneault, resultado alto y adentro. Y esta viene bola número 3. 3 bolas. Y sin strike para Coyers. Coyers está batiendo de 2-1, está teniendo un triple en su primer turno. Y después está batiendo un retazo para short y salió out en la primera. Pitcher está claro, el lanzamiento de Vigneault. Adentro y esta viene base por bola. 4 lanzamientos malos de parte de Bolli e Reinilia. Tapone con Coyers nella primera ora e Nair Yamanika è sungo da 21 turno ora per l'equipo di Astros. 6-4 il partito, l'equipo di Astros aquí sta ganando anche den bomb di 4 entrate. Corredor sta abriendo una primera noting out, pitcher di banda presentando arriva Monticolo, está claro, lanzamiento de Vigneault. El batazo duro para tercera, basta sacar guante, pero no te logra el guante bala. Y el bala sigue va para left y el corredor está avanzado un base. Hit para left de Yamanika. Off Lemmy error, sorry, di tercera base. Va che back aquí. Error di tercera base, tapone con Yamanika está envasado. El manager del equipo de Cardinals está sali y está pidiendo bala mesora de el pitcher que está sali fuera del partido y el tercera base la mi va que ahora aquí está bien pitcher Calmes pitcher da vai tercera y tercera base también pitcher que ven Tristan Calmes da bebira el pitcher ahora para el equipo de e di 4 pitcher per l'equipo di Cardinals e dependiente per Reinilia passa per tercera e ora vamos para algo de música e Jason stay back no momento que nostra claco continuação di partito. E non sei back con continuazione di partito. Ora dentro le fonti rimes cose che sono di voi bira paranoia, soprattutto se varon va con il telefono, il telefono body landing. Manera non si indica pitcher nuovo per l'equipo di Cardinals Tristan Calmes. Contava da una tercera, da bin pitcher e pitcher da vai tercera. Si bota che den wegi numero, anteriore bota compra G551. Pa de forma aí é número 1 também terceira e a terceira de vinho. Número 1 que vem de 551 ora. Por Beave. Nazir Fernandez está vindo motor e está de 1 nada de partido. Un ponche e un base por bola e também bate no momento com 2 corredores na base, el lançamento de Vigneault e também a strike para Nazir. Não está de bomb de 4 entradas, 6-4 el equipo di Astros ganando l'equipo di Cardinals. Calmas di banda. El lanzamiento de Vigneault alto. Base por bola para el bateador
puta Fernandez. Die base aan het bij equipo di Astros. E também tem turno por Jaden Gosepa, o de pitcher. En no turno oficial, 2 bases por bola de recibir. Ambos ocasiones que representaron el plato del partido. Y pitcher está claro, Calmas presentando con cara para su lanzamiento viene un curvita, te cae a bow y adentro. Para bola di problema para Gosepa. Lanzamiento viene un matazo di foul que va para fuera del terreno completo. Base también. Aquí tenemos un de 4 Calmas, está de buen tipo para el equipo de Cardinals. Corredor anta, abrir el pitcher, su lanzamiento de Viñón. El resultado a bow y a full. Calmas está aquí y está preparando el guanturato mientras que el bateador debe back de cada y bateo. No está claro. Lanzamiento de Viñón. Second time. Para Gosepa, el bateador de turno, Jaden Gosepa. Jaden está en short y después se pasa para pitcher, para el equipo de Astros. El pitcher está claro, su lanzamiento de Viñón. Un matazo para tercera base, va total. Den su pie, mantiene su delante, un carrera de 30. Error de tercera base. Error de Emilia Taponico. Corredor non está avanzando, un carrera de nota para el equipo de Astros aquí. Den 4 el partido tuvieron 7-4 para el equipo de Astros, ganando el equipo de Cardinals. Tendremos orden Caio Ateo. Liandli van het kruis. En segunda base, Liandli está de 1-1. Reconectado hit para right. Dentro de 2 turnos, bate y en su primer turno le pasar el error. Base Rantayen. Calma está claro con un título. Su segundo millón. Suelta. Se non volevo strike para el batedor de turno con los Grace, preparando el pitcher. Está claro, su lanzamiento de Viñón, el batazo de Sean de Wright per el completamente di fuori di Sali, no fuori di italiano di primera base Javier Dos Santos, que es un de vada para utilizar el cuadro y le va a dar el resultado. Sé que tercera base, Benilia Puta. Tire back para su pitcher. Calma se sube back arriba un montículo. Van het Grace en Caio Bateo, base Rantayen. El pitcher está presentando. El lanzamiento de Viñón, swing y foul para atrás. Conteo de Nelson Cross y 0 gol y 2 strikes. Van het Grace está preparado para el intervento. En Caio Bateo. Base Rantayen. El pitcher está claro presentando su lanzamiento de Viñón. Un batazo duro para Sandro. Sandro Fiuti va para atrás. Lo está para atrás. Acabando de capturar. Pisa corre Gabini. Tira Gabini para short. No, no te tira. Testa tercera. De una forma aparatosa. Recuerda que está en la segunda. 20 segundos. La tercera va de base. Fue para 7. Penola que los. Mientras un carrera más nota para el equipo de Astros. 8-4 el scorador y no está en corredor en la esquina, ¿no? Pitcher de Clacardo se retira primera, nada en la primera. Los Santos está buscando un attack per el corredor, está el Rodríguez back la primera, Josepa, vamos a pedir un galo. El corredor que estaba batallando. El batazo de Luciano Short, seguido para
Left center, un carrera nota, doblando segunda, veniendo tercera da Gaydon Sepa, Nanta Bandesi que corre abaixo, teca a defesa, tira dominando para cadeia para shortstop, e tem segunda, o doblete, Cabrera. E Cabrera dá para percurar aí ora qua. Dos carreras nota. Temporada para Cabrera, passa jogada em grau sempre jogando ali. E foram le parte. Le para na segunda. E nel secondo momento un turno ora. E catcher. Il lanzamento di Carlos Leone deve strike type. El partido era 10-4. El pitcher sulla seconda linea meta fuori. Calmas tem plano de relevo de 4 pitchers para el equipo de Cardinals. Va a começar com o rápido montículo, Jay. Vai para Dias. Seguir para Emílio, a volta Calmas arriva montículo. Nostra Den di Monday di 4 10-4 nel partito e pitcher deve lasciare il corridore nella seconda lanzamento viene un batasso nel direzione di right che balla da pigli di hit e il corridore dopo la tercera non mantiene la tercera tiro da vinto stretto per catcher tem sumana aqui que vem se deve seguir não e isso apareceu sumana já está logo que mantém na terceira e hit para right para Inês e também toma turno o Gabriel de Jesus quando tem right field para o equipo de Astros. Jesus está batendo de companada e coach de tempo e sali e non sa se il cambio di pitcher dove viene ok non sai che cambio di ora lì e shortstop Terence Marquez sta bene pitcher ora e pitcher Calmas vai shortstop e se cambio che dove para l'equipo di Cardinals sa che tem bomb di 4 quel partito a ora 10 para 4 vamos para algo de música e non stai con Gisco continua a scegliere partito. E non sta bene aqui com a continuação do partido, maneira nos indica Gabriel de Jesus, é batedor de turno, il lançamento bem, corredor, vai di robo para a segunda e tira a segunda facilmente, Inês está na segunda.
Bola y Promé para de Jesús. Team out aqui em bomb de 4. El pitcher está claro, presentando su lanzamiento de Vignon. A volta inteira, e Barta vai ver que catcher e wild pitch aqui, está só para um carrera mais. Wild pitch para Calmas. E partido da vira agora. Jesum. Para 4, segundo o score. Nós falamos agora vai checar algo aí com o chief scorer. Quando vez a score vega e ela indicado em nós que tem um de 3 carreiras com a nota de 3 entradas para a equipe de Cardinals. Nós vamos checar que sei um back aqui. Lançamento da Vignon. É uma taça duro para short. Shortstop está qui di backhand. E corredor está corre bem para nota e não está é out. Está cai out número 2 de 6-3. Gabriel de Jesus está salió out pero está empujando un carrera más. Y nós tem agora é partido a virar 10-2 para 5 conforme score. David Scott Barta vinto un turno. David está di 1-0 del partito. E batasso duro con la Sighi di hit para center. E Scott Barta na primeira con su hit para center. Su promete di partito. Pitcher bin bala by. E tanto manda un corredor emergente para di Hallam também corre. Eberson Hannep. Mas está el corredor emergente para Scott Borg. Hannep está dentro como corredor emergente. Y está en la primera hora. Tomando turno. Nostin Arends. Di banda e pitcher. Martes. Está haciendo un tiro para primero, pero no tiene nada particular. Martes, manera me indica que va a tener 5 pitchers para el equipo de Cardinals de partido aquí. Está claro. Presentando el lanzamiento de Vignon, está resultado fue para bola. Eddie Promé. Tempo da hora pedir. Un bar di bullpen di Astros che vi risulta le bande di coach di tercera e pitcher da classe lanzamento di un picconato va intera aí catch da logra di guantelli per di forma e fitaco e anapta e chance di muovere vai in direzione di seconda. 10-2 pa 5 di bande pitcher è da classe. El lanzamiento de Vignon alto. 3-1 ahora conteo. 3 bolas, 1 strike. Corredor abriendo en la primera. Abajo. Base por bola. Para Arens que va en primera. Y nos tiene ahora corredor en la segunda y primera. Tem um out e Coyers está vindo uma turno agora. Coyers está batendo de 2-1 de partido. Tem um hit conectado com um triple. E ele ha ricevuto un base por bola. E dato un roletazo per short. Alto bola di Promé. Un ball sin strike con un out, corredor na seconda e primera, Terrence Martes arriva un orticolo.
sul lanzamento veniendo home, strike attack, match bonita. Un matasso per short stop da qui e davanti con lei tira per seconda e intanto completa e force out na seconda e ora di 6-4 e force out che da completare il nostro out numero 3 per prima che 6 un totale di 6 carrete nota aquí den bomb di 4 nostri 4 in completo aquí nativo double park equipo di Astros sta ganando equipo di Cardinals con score di just 2 pa 5 van pa un break algo di musica e non stay back pa di forme non vai completare di 5 entrate. E nós temos que continuar com o cabeça de inning número 5. É provavelmente 3 batedores para a equipe de Cardinals, está Yantley Martina, Jay não está da Sharon Luciano e Vishan Peters. Tem 3 batedores para a equipe de Cardinals, aqui tem cabeça de inning número 5. E vengono giocando con le parti di time limit también. Y lo que me comprende es que dove birra è ultimo me se abre di 5 entrate y ese es lo que estoy tomando lo que hago el lanzamiento viene home bola y 3 bolas sin strike para Martina che sta tomando turno Jada non sepata e pitcher e di 3 pitcher con l'equipo di Astros usa arriva e a tardi aquí 3 bola y sin strike para Martina tiene un base por bola y esta vuelve a recibir un base por bola más pues sin turno oficial Martina va ahí primera y está vinto un turno por da Sharon Luciano 40 pongo para left para equipo di Cardinals da Soranta di 2-1 nel partito e tiene un hit per right e anche un ponce pitcher da Clark sul lanzamento venendo home strike and tie per me sarà voglio un strike per Luciano cotongando del left per equipo di Cardinals tanto atrás perdiendo lo score di 2-5 di equipo di Astros e pitcher sul lanzamento viene home a voglia de catch tra che va la vai però seria percussion corredor nota mofe fuori di primera ognuno vuole con te un buon uno strike pitcher da Clyde però va che corredor na primera
Scott Borte na primeira para cuidar do corredor. E batasse un foul, file di zona di foul, catcher da corre, tercera base da cose per corre per Yuen, non te lo che vada. E da vuelve un chance. Un ball e 2 strike. Bateador de turno, catcher da back. Un ball e 2 strike, tal que con los Sting. Notting out, corredor corriendo en la primera. Contra Riantli Martina. Pitcher da club, Jaden Osepa. Arriva a Monticolo. El lanzamiento de Vignon, è batato un check swing, il risultato di un batato di foul per parte di tercera. Coteote che ha messo un costo di 1 e 2. Pitcher preparando su Nespa e subito back. Arriva Monticolo. Divande pitcher. Está claro, lanzamiento de Vignon, Aden, va a el catcher corredor di primera, tranca va ai secondi ori. Fastball di catcher. Va a darle en su guante y sigue va. Pitcher messa canapin, seca su catcher. Sé que Chief Empire prevede un bombare otro para de forma y continuar con el partido. Un bola con 2 strike. Luciano de cada di bateo. Corredor na segunda ora. Puta Martina. Cae en basari con passball. El lanzamiento de Vignon, Mabou. E da vira bola. E 3. 3 y 2. Da vira conteo completo para Luciano. 3 ball e 2 strike. Pitcher da di bande está claro. E da que corredor na segunda. El lanzamiento de Vignon, un batazo para primera base de qui, tranquilo, da vira rack su PA e saque out na primera. Nostro out numero 1. Sin assistenza na primera. Scott Ward cumpli con out. È il primo out di entrata per l'equipo di Cardinals. Peters è il battitore di turno. Peters sta di 1-0 del partito. Un roletazo di inquadro e también base por bola a recibir. El lanzamiento venió un strike and tie per me. 0 bola y un strike. Para Peters. El lanzamiento viene swing grande y Dembashi para strike número 2. El lanzamiento viene un strike Dembashi ponche. Y te vira out número 2. 2 out. E Walter è songo da un turno. Walter sta battendo di ogni nada con base per bola. Swing grandi. 0 bola e un strike. Pa Walter. E pitcher da classe, lanzamento di Vignon, swing grande a trove. Rapidamente Walter tiene conteo di 0 bola e 2 strike. Pitcher da classe, Jaden Osepa presentando arrivo a Monticolo. Corredor na tercera, lanzamento di Vignon, swing de Bashi. Ponche. Y ya te vira out número 3. Y de forma que también nos llega a la final del partido día tarde. Nos partido una transmisión de prueba por de Theodore Ballpark que nos ofrece, nos
seguidonan el partido entre equipo de Astros y equipo de Cardinals. El partido termina con score de 2-5 para el equipo de Astros, que gana el partido. Un partido que gana bastante slow, pero que después en su parte emocionante de el partido estaba el equipo de Cardinals toma ventaja, va adelante 2-0, media hora back. El equipo de Astros anota 3, así el partido 3-2. Jay Astros anota, Cardinals anota 3 carreras para de forma así el partido 5-3, pero después llega Astros, tur sobrata Astros, anota un total de 3 carreras de 3 entradas y 6 de 4 para de forma y hace el score final 2-5. Ese pues está el score final, 2 carreras para el equipo de Astros y 6 carreras para el equipo de Cardinals. El score final para el partido de ave. Para mí dava un placer de por acompañarnos durante el día tarde aquí de parte técnico. Nos estaba el colega Rosenio Sambo, na cámara nos está LeSean Bianchi y también Almeric Tillman, que estaba detrás de control también durante la parte de transmisión aquí. Una transmisión de prueba, lo vemos más. Nós também seguimos preparados para de forma e na final nós por anunciamos também Kiko tá o projeto total para o que se trata página digital de Extra com a transmissão de a partir de RBI Curaçao. Feliz tarde, disfrutar Luis Curiel, un placer. Te outra oportunidade ahora con stay back con outro partido de béisbol de RBI. Feliz tarde.